Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ubaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasenda akazi ko yadukoreye ubutumwa bwari bwazanye muri Kongo kugira ngo ibukore ubwo bwarayinaniye, iri kugenda yava mu mapozisiyo, ingabo za guverinoma zitari zahagera, ugasanga M23 yamaze kuhagera kandi uvuga ngo yari proche collaborateur y'umwanzi. Aba ni bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'ikibazo cy'ubwicanyi bushingiye ku moko buri muri icyo gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rirateganya inama yihutirwa ku kibazo cy'ubuzima mu ntara ya Gaza yo muri Palestina, naho umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan arategura iperereza kuri Israel na Hamas. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga Karim Khan aratangaza ko agiye gushyira ku murongo wa mbere byihutirwa ibyaha byo mu ntambara ya Israel na Hamas. Eugene Mukankusi akomeza inkuru. Karim Khan akubutse mu rugendo rwe rwa mbere na mbere muri Israel no muri Palestina. Iramara yaganiriye n'abayobozi bo muri guverinoma ya Palestina barimo Perezida Mahmoud Abbas. Yabonanye kandi n'abanyepalestina bakozweho n'intambara. Mu itangazo yashyize ahagaragara kiriyo, yasobanuye ko anketi yatangije mu 2021 zigikomeza, ariko ko noneho agiye kwibanda cyane cyane byihutirwa ko bishobora kuba ari ubwicanyi bwa Hamas n'ubw'ingabo za Israel. Muri Israel, umushinjacyaha mukuru wa CPI yagiye gusuzuma ahabereye ibitero bya Hamas ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10 gushize. Mu itangazo rye havuga ko yiboneye ibimenyetso by'ubunyamaswa Hamas yateguranye kandi yakoresheje ibyo bitero byayo. Yaganiriye nabo mu miryango yabo byahitanye n'abo Hamas yashimuse ibatwara bugwate. Agira ati, ibitero ku basivili b'abanyepalestina b'inzirakarengane ni icyaha mpuzamahanga cya mbere kiremereye cyahungabanyije imyumvire y'isi yose. CPI yashyiriweho kugira ngo ikurikirane bene ubu bwicanyi. Mu itangazo rye Karim Khan avuga ko ibyaha ingabo za Israel zishinjwa bigomba gukurikiranwa mu maguru mashya n'inzego zigenga. Asobanura ko azakorana n'abashinjacyaha bo ku mpande zombi mu rwego rw'ubwuzuzanye, kuko CPI ikurikirana ibyaha aho ubutabera bwananiwe cyangwa budashaka gukora akazi kabwo. Palestina ni umunyamuryango wa CPI, Israel yo ntirimo, ntinemera ububasha bwayo. Ariko Karim Khan yemeza ko CPI ifite ububasha ku byaha by'intambara bya Hamas muri Israel n'ibya Israel mu ntara ya Gaza. Urwego nshingwabikorwa rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ruzakora inama yihutirwa ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa 12 ku bibazo bidasanzwe by'ubuzima muri Gaza na Cisjordania, aho ni muri Palestina. Eugene Mukankusi. OMS yemeje uyu munsi kuwa mbere ko yabonye ubusabe bw'ibihugu 15 byifuza ko iyo nama yakorwa. Izatumizwa n'umuyobozi mukuru w'iri shami rya ONU, abyumvikanyeho na Katari izayakira. Urwego nshingwabikorwa rwa OMS rugizwe n'abantu 34 kandi baterana buri kwezi kwa mbere bagatunganya gahunda yayo ku bireba inama rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa, Ubuyapani ni bimwe mu bihugu biri muri iyo myanya muri iki gihe. Intumwa y'abanyepalestina mu muryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi, Ibrahim Kraish, yavuze ko iyo nama ishobora kuzibanda kuri Gaza yibasiwe n'intambara hagati y'umutwe wa Hamas na Israel, ariko ko izanavuga ku bitero byagabwe ku rwego rw'ubuvuzi muri Israel na Cisjordania yigaruriwe. Ibitaro bike muri Gaza nibyo bikibasha gukora biturutse ku mabombe ya Israel. Hari kandi ikibazo gikomeye cy'umubare munini w'abantu barimo kuhagera barakomeretse. Imibare ya OMS yerekana ko habaye ibitero 427 ku bigo nderabuzima byo ku butaka bw'abanyepalestina kuva Hamas igabye igitero muri Israel tariki ya 7 ukwezi kwa 10. Iki gihugu nacyo nyuma kikaza kwihimura n'ibitero by'indege kandi kikavogera intara ya Gaza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha FBI mu cyumweru gishize cyataye muri yombi Manuel Rocha, wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Bolivia, arakekwaho ibyaha byo kunekera guverinoma ya Cuba. Ibindi kuri inkuru tubibaze Edi Rwema.
nk'uko ikigo ntaramakuru AP kibitangaza, FBI yari imaze igihe kirekire igenzura Manuel Rocha, ubu w'imyaka 73 y'amavuko. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize yamufatiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. FBI irega Rocha gukorera mu ibanga leta ya Cuba atabifitiye uruhushya. Ubusanzwe amategeko ateganya ko umuntu ushaka gukorera ikindi gihugu ari imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kubanza kwiyandikisha muri Minisiteri y'Ubutabera. Rocha yavukiye mu gihugu cya Colombia muri Amerika y'Epfo, ariko akurira mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize za kaminuza z'ibihangange za Yale, Harvard na Georgetown. Yatangiye gukora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu mwaka w'1981. Yabaye umudiplomate imyaka irenga 25, birimo kuba umukuru w'ibiro by'inyungu za Amerika muri Cuba mu gihe nta ambasade ibihugu byombi byari bifitanye. Yabaye kandi ambasaderi muri Argentine na Bolivia. Nyuma ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Rocha yagiye gukora mu bigo by'ubucuruzi by'abikorera ku giti cyabo. Abayobozi mu nama y'umuryango w'abibumbye ku bibazo by'imihindagurikire y'ikirere ibera i Dubai muri Leta za Emirates z'Abarabu baravuga ko imihindagurikire y'ikirere itera ubushyuhe bukomeye butuma abantu barwara. Tim Ishimwe akomeza inkuru. Iki kibazo kiganiriweho bwa mbere kiyongereye ku kibazo nyirizina cy'imihindagurikire y'ibihe gihangayikishije isi muri iki gihe. Abayobozi n'impuguke bateraniye muri iyi nama bavuze ko imihindagurikire y'igihe ibangamiye iterambere ry'ubuzima rusange, ibituma abantu barwara. Batanze urugero mu gihugu cya Bangladesh gihanganye n'indwara zirimo virusi ya dengue. Abahanga bavuga ko byatewe n'ubushyuhe bukabije bwiyongereye ndetse n'ibihe birebire by'imvura igwa igatera n'imyuzure. Muri Pakistan naho iki kibazo cy'ibihe bihindagurika cyatumye habaho imyuzure yateje indwara zirimo malariya yiyongereye ku kigero cya 400%. Mu nama nk'iyi yabaye umwaka ushize yarangiye iki kibazo kitaganiriweho. Abayobozi bari muri iyi nama bavuze ko iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gitera ubushyuhe bwinshi n'imvura, ibituma imibu itera malariya irushaho kororoka. Ubu mu bice byinshi by'isi bitandukanye biragaragaramo abantu benshi barwaragurika indwara zifitanye isano n'uko ikirere kirushaho kwangirika. Iki kibazo kandi cyagaragaye no muri Afurika, ahari imisozi miremire ubundi irangwaho ubukonje, ariko ubu hibonekeje imibu itera malariya ndetse hagaragara na kolera mu bice byinshi, indwara ishobora kwica mu gihe gito itavuwe. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yabigarutseho. Imihindagurikire y'igihe iterwa na bimwe mu bikorwa by'abantu birimo gutwika ibiti, biri mu bigira uruhare mu gutuma habaho umubare munini w'abarwara kolera. Kandi uko isi yacu igenda irushaho gushyuha niko bituma imibu itera indwara ziteje akaga, urugero nka dengue, chikungunya, zika no kugira umuriro, indwara zigaragara ahantu zitigeze zigaragara mbere. Muri 2022 ibihugu 44 byo ku isi byatangaje ko urugero rw'indwara zarangwagwamo rwiyongereyeho 25% ugereranije n'umwaka wa 2021. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujya no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri weshatu radio yacu voa.com, naho kuri YouTube, Instagram, X na Facebook mudusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya amakuru y'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zatangiye kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'icyumweru. Abaturage bo barasaba ko leta yafata ingamba zo kurinda uduce ingabo z'uwo muryango zisanzwemo, ariko bakanazishinja kuba zaragize uruhare mu gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23. Jimmy Shukran Bakomera. Manda y'ingabo za EAC ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira tariki 8 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Uyu mwanzuro wafashwe tariki 31 ukwezi kwa 5 uyu mwaka mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango ubwo bateraniraga ibijumbura mu Burundi. Icyo gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu binubiraga icyo bitaga ubufatanye izi ngabo zigirana n'inyeshyamba za M23 zirwanya igisirikare cya Kongo FARDC.
Kuva kuwa gatandatu mu cyumweru gishize, izi ngabo za EAC zatangiye kuva ku butaka bwa Kongo. Izirimo kugenda nizo mu gihugu cya Kenya, zari zarerekejwe mu teritwari ya Rucuru no mu gice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga ko bashimishijwe no kubona izo ngabo zirimo kuva ku butaka bwa Kongo. Byatubabaje cyane kuko EAC nta kazi ko yadukoreye, icyo ubutumwa bwari bwazanye muri Kongo kugira ngo ibukore ubwo bwarayinaniye no kugenda iri kugenda yava mu mapozisiyo, ingabo za guverinoma zaba zitari zahagera kugira ngo zongere tena zihajye, ugasanga M23 yamaze kuhagera kandi uvuga ngo yari proche collaborateur y'umwanzi. Leta yacu yiyambaje EAC kugira ngo izidufashe umwanzi M23, ariko EAC igihe cyayo cyo kugenda kigeze, M23 ahubwo ariho imaze kuja ahenshi hitari ifite, tugasanga ko EAC yabigizemo uruhari cyane kugira ngo M23 igomye kugira imbaraga. Icyo aba baturage bavuga ko bashaka ni ukubona igisirikare cya Kongo FARDC gikora ibishoboka mu kwigarurira uduce twose EAC yari isanzwe ifite mbere y'uko ituvamo. Ibyo bikaba no mu rwego rwo gukumira M23 kutigarurira utundi duce two muri teritware. Twebwe nk'abaturage icyo twasaba guverinema kwari ugusaba guverinema ko yashiramo imbaraga. Igihugu cyacu gifite abasirikare benshi, iyo cyonyine cyikorere kirebe ko cyarwanya umwanzi, kuko ntabwo wajya kuyambaza ku muturanyi aribo babifitemo uruhare. Icyo nasaba ko ubuyobozi ni uko bwakoresha imbaraga zose bugakora hasi no hejuru kugira ngo bubashe kwirukana umwanzi ave muri ibyo birindiro, ndetse bumwirukane ngo bumujyane kure, kuko twebwe nk'abaturage dukeneye yuko tubona amahoro. Societe civile yo mu teritwari ya Rucuru yo ivuga ko ubu leta ya Kongo ikwiye gukora ibishoboka mu kurandura burundu inyeshyamba za M23 no guhimbaraga iyi mitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha leta ya Kongo kurwanya M23. Abisi Thierry ni umuyobozi wa Societe civile muri groupe Mayabambo mu sheferi ya Bwito. Kuvuga ngo yasiragiye nukuri abaturage bo hasi bo bafite analize iri limite bagomba kubona yuko mwamvuri M23 yiyorosaga watobotse, ariko se urundi ruhande urareba M23 yakubitwaga igahungira muri EAC, ariko nanone ibirindiro bya EAC bikaba byari bifite ubudahangagwa ku ngambo y'igisirikare cya Kongo na Wazalendo. None ubu ngubu rero bagiye kurwana, igiye kuba bw'intare n'ingwe biri kurwanira ahantu hadatuwe, ibyatsi rero aribo baturage barahababarira cyane. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni, Majoro Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeje ko ingabo zabo zigiye gusubira mu birindiro zahoze zirimo mbere y'uko EAC bifata. Uyu kandi yongeyeho ko igihe guverinoma ya Kinshasa itaganira nabo M23 itazigera ishyira imbunda hasi. Kabisa tunahakikisha ulimwengu yote, turamenyesha abantu bose ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zirimo kuva mu birindiro byazo, ariko kugeza ubu leta ya Kongo ntabwo ishaka kuganira natwe kugira ngo turebe icyo twakora mu kugarura amahoro n'umutekano. Ibyo rero bigatuma twebwe nka M23 tumenyesha abantu bose ko ibyo bice EAC yari irimo byahoze ari ibyacu kandi tugomba kubisubiramo vuba na bwangu. Mu gihe ingabo za EAC zirimo kuva muri Kivu ya ruguru, aho zari mu butumwa bwo gufasha za Kongo mu kurwanya M23, imirwano ikaze ikomeje kugenda yegera umujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Kuva mu masaha ya mu gitondo, imirwano yakomereje muri lokalite ya Malehe mu birometero 20 na Sake no muri santere ya Musheki aho imirwano ikomereje. Amakuru atugeraho yemeza ko kugeza ubu abaturage bakomeje guhunga berekeza Sake, abandi bajya Bweremana no mu misozi ya Karuba. Iyi mirwano irimo kuba ihanganishije umutwe wa M23 n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Hagati aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'ikibazo cy'ubwicanyi bushingiye ku moko burangwa muri icyo gihugu. Tim Ishimwe Harris arakomeza. Human Rights Watch yasohoye iri tangazo ifatiye ku rupfu rw'umusirikare w'umututsi wo mu ngabo z'igihugu FARDC. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 gushize, igice cy'abantu bateraguye amabuye Lieutenant Patrick Gisore Kabongo w'imyaka 42 y'amavuko baramwica mu mujyi wa Goma. Human Rights Watch ivuga ko bashobora kuba baramujijije isura ye n'ubwoko bwe, bavuga ko ari umusirikare wa M23. Ku banyekongo, M23 ni y'abatutsi. Human Rights Watch isobanura ko benshi muri bo bemera ko abatutsi bose ari abayoboke ba M23.
yongeraho ko yabonye amakuru afatika avuga ko leta ya Kongo yafungiye ubusa abatutsi benshi muri iyi myaka ishize, nayo ibarega gukorana na M23. Iminsi ibiri nyuma y'iyicwa rya Liyetona Gisore Kabongo wakomokaga mu ntara ya Kivu y'Epfo, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yamaganye iri tangazo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11, asobanura ko Kabongo yazize isura ye, naho igisirikare cya Kongo cyatangaje ko kibabajwe n'iyicwa rye. Ariko kuri Human Rights Watch kubyamagana byonyine ntibihagije. Irasaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo ihangane n'ibibazo by'urwango, urugomo n'ubwicanyi byibasira ubwoko no guhana ababikora bose. Tujye muri Tanzania aho imvura nyinshi irimo kugwa muri ibi bihe ibangamiye impunzi zo mu nkambi za Nyarugusu na Nduta. Hari abafite ubwoba ko bashobora kuhasiga ubuzima kubera amazu ashaje batuyemo. James Joven akomeza. Ikigo cy'igihugu kiraba ibijyanye n'ikirere cyatangaje ko uyu mwaka hazorwa imvura nyinshi mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya Tanzania, harimwo intara ya Kigoma icumbikiye impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Haraciye hafi ukwezi kose imvura itanguye kugwa. Imyuzure hanini ibangamiye abanyagihugu mu duce tumwe tumwe, gusa amarira ni menshi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe batuye mu nzu zishaje cyane. Abana, abakenyezi bibongenze, abageze mu zabukuru hamwe n'abo amagara yagoye nibo hanini babangamiwe. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika aha batubariye uko babayeho muri iki gihe. Iyo imvura iguye turavigwa cyane bivaye n'amahema kubera yamaze guhera, bayaduhaye igihe kirekire kiraheza amahema yagize bayaduhaye, kuko durahura n'ibivumbuzo ugasanga kirayitatamuye, ihema ikaguruka igacitabagurika. Rero icyo usanga umaze kuyisubiza ku nzu kandi uca usanga iri kirava gumira kirava, twaba tuhagaze nta musha gusinzira. Inzo yanjanye kahiri he rero isanzwe iri n'ikimugu ubona ko nigwariye kuguna ukaje n'akabumbiwe n'abana karahera none agashitingi nako karaheze uje imbere nagiye shiramwe ibipapuro bimwe urabibona bintu byo dufite inyindi nguma shiramwe bikanga oya no kwindi mukaga kabe kambe inzu no kuri nyuma naho yarafaditse kubera ukuva ku bwambe abone umugore yayirukansi yo kubigongwa rimwe arahiga ariko umuhaga shitingi tukire gushirako no kuri dupapuro mwo buri ngaho mu nzu nta namba yabonye. Imvura iguye kubera iva ica abana bose tuca dukunganira uruhande rumwe tukarara twicaye, maze kurara twicaye n'abana rero hihitiye. Hari igihe abana ndabasembereza, hari igihe nyine tuguma ngaho uko nyene. Umvira ikibazo nyine ni kubera iva kandi kakaba ari n'akazu gatoya. Muri make dufise inzu z'amahema ziguma zatabutse ibivumbuzi, ugasanga nk'aha twibera mu biti, igiti kiguye no ku nzu kirayitabuye, ugasanga turara duhagaze muri make ko imvura imaze kugwa. Ishirahamwe rigenewe igisata cyo kubaka amazu mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, Norwegian Refugee Council, yemeza ko haciye hafi imyaka 3 cyaragabanije ku rugero runini igikorwa cyo gusanura amazu kubw'impamvu zo gukena amafaranga. Naho biruko minsi yose impunzi zitakambira hase cyo kimwe na leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi no kubaha imfashanyo zikwiye, cyane muri iki gihe cy'imvura nyinshi. Iwe nk'ubari bakansakarira akazu kanje n'ubundi nkaba ndibundiyemwo kuri Imana yo bifashije jewe nta kintu nosaba n'umuryango n'utwo twana afite tukaronka aho tujyama tutarara mu kiziba cyangwa turibwa n'umubu. Nukuri ikintu twobasaba ni ko badukurikirana natwe nk'impunzi, nyimba ari bacu canke ihema bakagira gute bakaza kudusakarira kugira ngo natwe turare heza n'agafuma ntigatarare. Ko nka je ndafise ibibazo bikomeye ngaha, imvura iguye si abana baryama mbere bya doromoka bigira gute bishikira abana baryama, twamuha kuvadira ihema dushira rugu dushiraho akandi kantu kakareparepa no wakaranga aho kabona kugira ngo abana baronke ukuntu baryama no kubakirwa tukubakirwa kweri. Urabona hatwe tutubakiwe ntitworohewe, aho usanga ifu usanga no kurura yamaze kurura kubera ahava kweri, bora bakahidufasha nka twebwe nyene tutubakiwe. Imvura irimo kugwa mu gihugu ca Tanzania yahitanye abantu barenga 40 mu ntara y'Amanyara iherereye mu majyaruguru y'igihugu ca Tanzania kuri uyu wa Mungu. Gusa mu nkambi za Nduta na Nyarugusu uretse ingorane z'uburaro n'imbeho nyinshi nta sanganya zirenze ziraba gushika n'ubu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi barinubira aho bahagarara ku isoko rya Kotebu, bavuga ko nta suku ihagije hari. Barasaba ko imisoro bishyuzwa yakoreshwa mu kuhatunganya
inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana. Ico gituro c'amabisi n'amatagisi cuzuyemwo ibinogo birimwo amazi mabi n'ivyondo umurengera nk'uko vyemezwa n'aba bahakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu. Mu bisanzwe vraiment ahantu harateye isoni gose. Iyo imvura iguye hoho ni vyondo nyene gusa, mu kurondera abakiriya biratugora kubera ni mu vyondo donke harateye n'isoni. Umuntu aje kwipakiza biranamugora kururuka ashika ruguru yasivye. Kera abavuye ruguru nibo baza bafise ivyondo, ariko ubonye uduze ruguru ahubwo baratanga ati no umuntu avuye Bujumbura vre. Sabunguruza abantu n'ibintu gusa bidoga kubera ububi bw'ico gituro. Abava mu ntara zo mu gihugu hagati bazi Bujumbura canke bava Bujumbura bagana muri izo ntara bavuga ko bitaborohera kuhuririra imodoka na cane cane muri kino gihe c'imvura. Iparking no musi ateye isoni kubera abakiriye barazi biyambara impuzu zabo nziza z'urubanza ugasanga basubiye inyuma kubera buze naho bahonyora. Ha hantu bohakora kugira abanyagihugu baje kwipakiza barehe guhonyora ibishanga canke ibiziba bipakize ibirato vyabo n'impuzu zabo zisa neza. Bikora vraiment kugira tworoherwe natwe abakiriya turege kuza tuhonyora ibishanga. Abakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu gitiro cyo kw'isoko ya Kotebu hari ikindi kibabaza baravye aho bakorera. Abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bababazwa n'ingene batangishwa amakuru umurengera, bababwira ko bigiye gukorwa ariko imvugo ntijane n'ingiro. Uko basemereye gutanga ikori niko turitanga, ntawuharira na leta. Uko bavuze bati uno musi mwebwe muciye haji wabo n'abantu kuri Gare du Nord mutegerezwa gusiga inoti ya 3 tuyasiga uko nyene. Ko riratangwa turariha amadokima, turariha iki, byose byinjira muri leta. Turariha ikori za forfaitere, urumeze 3 za redevance routière, urumva mu bisanzwe ikori turayari. Mu bisanzwe nawugerageje kubiraba biritugaruka. Kubwiyumvo abo bakoresha ivyuma vyunguruza abantu bikabakura mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bibajana mu gihugu hagati, basaba ko ico gituro gitunganywa neza kigatanga ishusho ryiza ku ngenzi zivuye mu makungu. Hamwe huza n'ingenzi zikaza ngaha zivuye mu yandi mahanga bakavuga bati dushikane muri parkingi iduga Gitega, iduga Kayanza, Ngozi n'ahandi bakabazana ngaho. Ubona yuko ari ibintu biteye isoni. Dusaba yuko leta niwe muvyeyi wacu, twebwe igihugu ni cacu turagikunda. Dusavye yuko botugirira kabisa atari ngaha bakatwereka ahandi hantu hasukuye bakadushiraho tukicara dutekanye. Ico gituro c'amatagisi n'amabisi kiri kw'isoko ya Kotebu casubiriye icahora muri zone Kamenge kw'ibarabara ry'igihugu inomero 1 mu ntumbero yo gucungera umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ico kirimba kikaba kiri hafi y'iryo barabara muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, kuri iryo barabara rya Bujumbura Bugarama. Si gituro cyo kw'isoko ya Kotebu kitifashe neza muri kino gihe c'imvura. N'abakorera mu gituro kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko cuzuyemwo ibinogo n'urushanga, bagasaba ko naco nyene cotunganywa neza kuko cinjiza amafaranga atari make mu kigega ca leta. Abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibashoboye kuronka urongoye igisata kijejwe ibituro bihagararamwo ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura kugira agire ico ashikirije ku kamo gategwa nabo bagendesha ivyo vyuma. Mu Rwanda abaturage bo mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Bamwe mu bagore barafatwa ku ngufu n'agatsiko kabiyita abuzukuru ba shitani. Barasaba leta y'u Rwanda gukaza umutekano wabo. Gloria Tuyishime yarabasuye. Umutekano muke mu duce tumwe na tumwe tw'akarere ka Rubavu ukomeza kwigaragaza, aho abaturage bavuga ko babuzwa amahwemo n'agatsiko kabiyita abuzukuru ba shitani. Gusa kuri ubu noneho ubugizi bwa nabi bukorwa n'izi soresore bukomeje gufata indi ntera, aho bamwe mu bagore bavuga ko basambanywa ku ngufu n'abagize ako gatsiko. Ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubavu akagari ka Buhaza, hamwe mu bakunze kwibasirwa n'ubugizi bwa nabi bukomeje kurembya abaturage baturiye. Nuko tuhasanga umubyeyi utifuje ko imyirondoro ye ijya mu itangazamakuru. Uyu mubyeyi avuga ko hashize ibyumweru 2 afashwe ku ngufu n'agatsiko k'amabandi nk'uko impapuro zo kwa muganga zabitugaragarije. Ku maso wabona gasa n'umuntu ugihungabanye ndetse agifite ibikomere yatewe n'abo bagizi ba nabi. Yatangiye abwira Ijwi rya Amerika uko byagenze. Njye naratashye mvuye mu kazi nkora, ngeze mu nzira mpura n'abantu 2 bahita bankubita urushyi nikubita hasi barandika bashyira intoki mu mazuru. Maze kunkuramo imyenda y'imbere umwe bafataga ku ngufu, ubwo rero kubera ko bari bamfunze umunwa n'intoki bazishinze mu mazuru, ubwo nkabura uko naka ntabaze. Yakomeje tubwira ingaruka gusambanywa bikomeje kumugiraho, zirimo no kuba kuri ubu arara ukubiri n'abana be. Ingaruka zindiho kubera ko sinshobora gutaha
nsigaye ndarahomborera abantu 2 n'abana n'imiti bampaye kuyakira byarananiye kubera kuyinywa nta mbaraga ngira abantu baratambuka bakanjyanira inzara ahantu ngiye ko nta muntu ugeze ngirana nabo ikibazo nkumva binjyana kure n'ubu numva mfite ubwoba kuko na saa 12 sinshobora kugenda. Abaturanyi b'uyu mubyeyi nabo bemeza ibi byabaye kuri uyu mubyeyi ko ari agahomamunwa. Uwamahoro Charlotte ni umubyeyi w'abana 2. Rero ubwo yari atashye mu masaha 3 aranadusezera, amaze kudusezera tugataha nawe arataha. Hashize nk'iminota 30 agiye kumva umuntu ari gutabaza abana banjye ndabasize ikingura urugi dusohoka kuko kumureba tureba ikintu abaye. Bavuga ko bibagiraho ingaruka ku gihe batangirira ndetse banarangiriza amasaha y'akazi. Biratuzengereje ngo niba se uba noneho uzi ngo ufite 10,000 ukaba ufite ubwoba bwo kugenda nk'ibi urabona ko byabaye ari ku manywa saa 3 kumva umuntu w'Urubavu saa 3 ataba akiri mu muhanda kandi u Rwanda twemerewe gukora kugeza amasaha 28 urumva ari byo. Ariko urumva ubundi akenshi uragenda saa 3 ngo ukaba uri kwikandagira mu gitondo ntiwabyuka saa 9 ubuzinga urahura nabo. Kudahana abagizi ba nabi nk'uko bikwiye ni imwe mu byo abaturage bongeye kubwira Ijwi rya Amerika. Bagomye kugira nyine umutekano usesuye bakadufasha abo bantu bakafatira ingamba kuko n'uwo bafashe akoze icyaha nk'icyo ejo usanga atanamuhuye mu nzira bakamujyana ejo bakamubona bakongera bakabagarura. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Thierry Murangira tumubajije kuri ingeso idasanzwe yadukamwe n'insoresore ziyita abuzukuru ba shitani yadusubije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo kugeza ubwo twarangizaga gutegura iyi nkuru. Icyakora mu mboni z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda basanga intandaro y'ubugizi bwa nabi bwiganjemo kwiba, kwambura n'ibindi bituruka ku nzara ari ukubura akazi by'umwihariko biri mu rubyiruko aho benshi babura amahitamo bakishora muri izo ngeso. Uyu ni Umuhoza Ingabire Victoire ukuriye ishyaka DAF Umurinzi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cy'ubukene iyo hari ubusumbane mu gihugu abakire bagakomeza gukira cyane n'abakene bakagenda basubira hasi ubukene bwiyongera. Izo ngaruka nta zindi ni umutekano mukeya uba kuko umutekano wa mbere si w'amasasu ahubwo ni mu gifu. Icyakora akavuga zimwe mu ngamba zakemura ibi bibazo. Mu gisubizo cya vuba ni ugukora kurya ibiciro ku masoko bigabanuka uko leta yari yatanze ivuga iti imisoro iragabanijwe abantu bacuruzwa ku biciro bikeya ntibibe gusa no ku muceri bikaba ku bicuruzwa byose nkenerwa bya buri munsi mu buzima bw'umuturage. Ni ugukora kugira tugira umubano mwiza n'ibihugu by'abaturanyi kugira ngo ibiribwa byongere biboneke. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko ibyaha 39 aribyo byakurikiranywe mu mwaka wa 2018. Uyu mubare waje gutumbagira mu mwaka wa 2019 ugera ku byaha birenga 49, hanyuma ugera ku byaha 58 mu mwaka wa 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radiyo kuwa 3 ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu? Mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Inshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu muri iki gitondo. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Mbararikira no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga
tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga